Mê máu này. Let's go. Chắc chắn không rồi. Mình xâm rạm hong châu phê nhóm tiền hơi bà đầu tiên ông luôn rõm nhóm ăn sai đây sổ lạnh mình nghe nơi tin nín tiền lại ta nhóm cua trả chân như rư tê phải ở một lý khăn mình sân đông nên đã tuần sau và đã những cuộc xe rây phim để các một cào bà bậc cảm nâng lên tên lớn nên đã hồn vai đôi vai nâng vai chỉ vẫn bỏ vai Dạ khá nè, đôi quạt bạc bà chẳng thà lời này cứ biết sầm rám cho phần này quạt tiền ai. Ta cô cá quạt cu thì chạy chết được rồi mấy. Come on bro. Sầm khán sầm lấy adlib. Quái ơi, quái ơi. Quái quái. Lên tên lớn nên đã hồn vai đôi vai nâng vai chỉ vẫn bỏ vai mình là rõm cho sờ làm mình chỉ smile chỉ đèn rư cho con là bay để cho con lư qua chân làng bay như đi bộ bên tay đói say sông kiếm tôi ti nâng bóng này nét đây chỉ không song nhảy nét đây chạy tới kia say không bỏng váy để cho tôi cầm lấy thời đôi chia mình đằng ấy phụ nét chạy nơi ti bên cho bà con vượt tay quay chụp lại present peace nó kèm lấy chôn công xã tới chia là bấy để chôn cặp nhau Rest and peace. Pu cam lây. Bà ta lời nè, nè cầm xa tới chia là bay. Holy shit. Oh my god. They sound crazy now nè. More than so. Sorry, I'm sorry. Yes. chôn công xã tới chia là bấy vì rẻ chôn cặp nhau đây ai sao mà nhà chôn ở phía sau đây tại hay ai thua mà đã cho cần lô sừng cốt đâm bay pre giỏi đây cài chuyện lối đường nói tranh màu people ai bạn đây vót clang clang từ bà tôi rồi lục ai có tới hiền chặt chặt cho chồng lục fuck the politician I'm not the contradiction chẳng aiยังไม่จะมือสั่นหรือก็ได้เลือกเพลงไปจากมาเกี่ยกันพูดอย่างนี้วิอาพลังเรื่องสงครามและศิลปะแช่แอบอ้อมบัลลังก์ฐานะเพื่อกันเลยโจเชิดอภิโจจะฟัง Che ai off từ lần thần ạ. Về kể lời cho chết. Ấy cho cho bác. Oh shit. Ui, bọt này kháng ra hay, sorry. Trời, nhâm trôi khốn đấy nè. Trôi rẻ hơn bọt đấy nè. เรื่องสงครามและศิลปะแช่แอบอ้อมบัลลังก์ฐานะเพื่อกันเลยโจเชิดอภิโจจะฟังไว้มันสงครามห้องโจเพื่อขยมเตียนหายอันบาร์เทียนน้องวนอารมณ์ขยมอันสายได้ส่วนหลังมันเงินนาตีนิ่งเตียนลายแต่ขยมกูจะใจnhư rư tê อารมณ์เลยขันมันสันดงเนี่ยได้ตุนสาวพนันยังพูดเสรีเพียงเนี่ยก็หนุกกราวบาปกรรมนั่งเลี้ยงเดินเลื่อนเนี่ยได้หอนเอาบาปกรรมนั่งดูชีวิตบ่ฟ้าต้อง wait in this rap game I'm a sell drug บางปลสังคมไม่นานเลย Wish I got the plug Picture me rolling in my motherfucking Roy ติ้งอยู่ข้างบ้านและหน้ากับบ้านไอ้ป้าแต่ปัวอาหมดเลยไอ้คนเธอจะเนี่ยศิลปะเจ้าดมนาสังคมพัฒนาแต่กรอจ้องมาใจนั่นมันเตะยบอลคือแต่กบจะว่าคนแต่ในบนต้อสังคมมันนี่คือมันเอาดำไหลแต่สังคมมันนี่คือมันเอาไปใช้แต่สังคมมันนี่มีแต่วิธีใช้ต่อยังรวยแต่เชี่ยตัวต้องว่าวิปรายไว้ไอ้หมดนึงเชี่ยจับเบี้ยยกเบี้ยหอยดันเสร็จล้างโรเยสแล้วมาวัดสเปียหมดดึงเปรี้ยบอกผมมีเจ้าตึกเตี้ยลงวิญญาณว่าเว้ยคือเตี้ยมาประกามตะเกียจับเตี้ยอาการเส้นประปาตะเกียจับเบี้ยเอาหาเสมอดันติงเงี้ยเชี่ยวเนี่ยลูกได้เอาเช่นหรือสั่งบัวไรดำใบ Ôi lùi, pi đa kìa. Ôi lùi. Bọn có bài mùi chỉ vật. 50 mớn là bày tinh nghia chia. Ốc nhà. Holy shit. Luộc đấy ao chân. Xong vào đấy đâm bấy chỗ tí xa. I'm done bro. I'm done. What? I'm sorry. Nào cái này xùm tô. Nhằm chụp chân tới bà tay. Sẽ đạp. Đó bà bịa hay sẽ đạp thế này. Oh my god. Wow. มาประกามตะเกียจับเนี่ยอาการเส้นประปาตะเกียจับเรียเอาหาเสมอดันติงเงี้ยเชี่ยวเนี่ยลูกได้เอาเช่นหรือสั่งบัวไรดำใบได้โชว์ตีฟ้ามาทำดอกครูบังเรียนจบเฉยพวกเยอะสหกาก้องน้องบ้านจำนายอ่อนก้อยเลย$100สงครามห้องโจเพลงขยมเตียนหายอันบาร์เทียนน้องดวนอารมณ์ขยมอันสบายในส่วนหลังมันเงินนาตีนิ่งเตียนลายแต่ขยมกูจะใจnhư rư têอารมณ์เลยขันมันสันดงเนี่ยได้ตุนสาวพนันยังพูดเสรีเพียงเนี่ยก็หนุกกราวบาปกรรมนั่งเลี้ยงเดินเลื่อนเนี่ยได้หอนเอาโดยเมียนั่งโยกชีวิตบอกเกสเมียนไว้ได้ฉันต้องท่าสองข้างเมียนเต้เนี่ยได้เกรุ่งเรื่องเกควายโคตรแต่เรื่องเกบนตายเมียนเกคำถากเขียวใจนั่งเรื่องเกข้าน้องตกดักขลุ่นพูดนี่โน้มันตุ่เซ่ทำมาบัดหมดคอหันเอาไว้ขึ้นมา
វិជ្ជមានខ្ញុំទ្រាំមិនបានជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានពោពេញដោយការបំពេញរួចចែកប្រធានគាត់ទ្រាំមិនបានគេថាហេតុអីគាត់ចូលចិត្តតែអវិជ្ជមានគាត់ទ្រាំមិនបានដោយសារតែមជ្ឈដ្ឋានដែលគាត់នៅនឹងគឺHoly shit no way យើងដឹងហេតុផលអីគាត់រត់ទៅវិញអ្នកនរ I don't know just my opinion bro សំទោសអ្នកនរខ្ញុំទ្រាំមិនបានជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានពោពេញដោយការបំពេញរួចចែកប្រធានប្រាជ្ញាក៏គ្មានក៏ពាក់ក៏នៅតែឃ្លានគេបានបង្រៀនឲ្យឯងទៅគៀនដូចជីទៅចាក់ក្រយានហ៊ានខ្លាំងពេកក៏ត្រូវគេចាប់បំបត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ត្រូវគេចាប់ចម្រិតហត់ចង់ជួយសង្គមបែរត្រូវគេចោទថាក្បត់ចោលរួចជាផ្អែកក៏វា Oh my god no way បទចម្រៀងទី1ដែលខ្ញុំ reaction ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំភ័យខ្លួន I'm sorry but yes holy shit my bro ខ្ទេចបដ ாய் គឺខ្ទេចគ្រប់ច្រកហ្មងគ្រប់រឿងនៅស្រុកខ្មែរគាត់ចាញ់មកប្រលេះក៏ត្រូវគេចាប់បំបត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏ត្រូវគេចាប់ចម្រិតហត់ចង់ជួយសង្គមបែរត្រូវគេចោទថាក្បត់ចោលរួចជាផ្អែកក៏វានៅមានកំណត់បរិបទក៏បានកត់ត្រាផែនការក៏បានបោះត្រាសន្មតលើព្រេងវាសនាព្រមលិខិតក៏បានសាច់ចា Join the system or go against the system either way you still the victim what ចោះចូលឬក៏ប្រឆាំង System will go against the system either way you still the victim មានសម្រាប់ហងចូលភ្នែកខ្ញុំទៀនហើយអន្តរធាននឹងរួនអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ស្បើយក្តីស្រឡាញ់មិនមាននៅទីនេះទៀនឡើយតែខ្ញុំគួរចាក់ចេញឬទេអត់ព្រមលិខិតមិនសណ្ដន់អ្នកដែលទុនខ្សោយផ្ដាច់ពុជសេរីភាពអ្នកកើតមកក្រោយបាបកម្មនឹងធ្លាក់ទៅលើអ្នកដែលហុញឲ្យដូចគ្នានឹងយកជីវិតរបស់គេ Holy